Pharohini ra thongke pangden Karbi Anglong Autonomous Council session kangni CM deficit budget session along kejai. Bokajan train station along Alongso Abui Kapangsom. Chandigarh Mohali along Master Game Federation Atum Pen First National Master Game of an Assam Atim Atum Kachisi. Karbi prime time long pen liberta than bang thare harmony be non birtang tong pen arjik tha Karbi Anglong Autonomous Council session hol along pini therin phaing ko ardi Pharohini la thongkep angdeng Karbi Anglong Autonomous Council session kangni Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singbe chiphain pupen therini phaing koi arni Karbi Anglong Autonomous Council session hol along surihini ra trainer kep pen crazer kep dihina nikana farman dihina hin arpukedo CM tuliram ronghang session along deficit budget pangdak pon subject of এইবিলাক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টৰ পৰা পুঁজি দিছে এই কথাতে আমি বাজেট পাছ কৰা হৈছে আৰু এবাৰ আমাৰ যোৱা বছৰতকৈ এবাৰ বাজেট বাঢ়িছে 10% বাঢ়িছে আমি টোটাল বাজেট ন্যাশনাল বাজেট লেন এলোকেশন 374 আমি পাইছোঁ এই কি স্কিম লব গোটেইখিনি তাৰ ডিটেইলছ বাজেটত লোৱা হৈছে আৰু হাউচিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেইখিনি তাত কিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কিমান ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে গোটেইখিনি তাত দিয়া হৈছে আৰু টোটেল 10% ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে যোৱা বছৰতকৈ Assam PWD Minister lapen Assam Forest Minister Atum Assam Assembly along lamthe paklang dunki Assam along arlong ke dor de ajoksi towar pi non puta selam pon thekte pusi klardak pen than pachini ponlo Bonta Atrak Golokha District Oriam Kharben Bogojan Railway Station along Nangpang Somlo Tripura ki Ponjia Phan Station Master Ditul Gogoi Deep Gogoi lapen area Sanghotum Kopine Latumang Bong Bidi Kang Lemasai Clemsi Bogojan Railway Station pen Arlong Pon Bomlo Train pen Langpuri Pusita Lak Atangka Chupang Limlo National Highway 39 Atowar Piben Bogojan Railway Station Adake PWD Atowar Labang Sotowar ke Ajada Hormusita ki Pon ke bad meke ton kreke thoman chot Sita non Arlong Somate Chip kipon lake ton engkora hini engkora phon kipon boma jok asula pen radatum thor paksi pacheleng long lederlo bon sitame latum claim jojoy pen claim bomlo ajwa joke lasi pini ke bogojan police DTO MVI asula pen radatum thor paksi nep lapen khotkuti truck kilina dimalong pon lap lopusi klardak pen biota long dun card news te pherang ke anante rang pen nangki lo biota non ke wangi jang miaji klo ni phai ke thom pen ni phai na cap an ni trok apartment Chandigarh Mohali along Master Game Federation pen First National Master Game ke padu ponji aphan Assam football team atum pen chisik chidang pontanglo Assam football team pen kachipati dunche phan therini phai thom cap arin difu pen barpo Assam football team apharman Karbi Anglong pet ke pathu dunche atum lake Rudra Killing team captain Horan Ingti Roton Singnar Jan Singh Ronghang Phiruj Ingti Bibison Tiso Mongol Singh Rongpi Bor Singh Rongpi Waisong Be Nilambor Ingti Shiva Rongpi Longbiram Timong Bijoy Hanse Pradip Ronghang Kum Singh Teron Sorot Teron coach lapen Raj Ingleng team manager tum hen lopusi Master Games Federation convener Than Singh Rongpi pen nangchini dun non malam sa poro phandi na parman birta mo ton ponixina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung geham bichkim je phansi ji tham bomlo nongi prai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya laben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar like a texture a technical atum pensi Mesena factory along Selam Ponlo. La Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo.
La senang litum arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Theso alang kecu ajang tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputat berta long bang thulo chukela bitor kelionia long non puta pariborton atamon japjelang kachelenga towar lapen kelionia roy alang ke thehut kisung pen ke jogji aphan kaching thur amuke dengpon avelang pusi pherangke atumpen berta nang pale Chokiola Vitor Kalionia Havara Long Pini Arnianta Kaching Thuramo Kideng Pon Avelang Vitor Kalionia Havara Long Jasemet Pen Long Le Kang Raya Jok Hada Kido Ralatum Arjudin Klopen Kisung Chichak Nang Rintilo Towar Kahino Penan Parta Lang Githehut Asanasan Pen Kisung Non Puanta Jok Ponon Elang Kidamtang number 17 Bogajan LC ST Hills Emelia Pan La Sopotak Lokipi Onke Lakhaun Esetlo Bonsitame Pini Arnianta La Sopotak Sai Kideng Pon Avihang Janglo Lasinon BJP Kecharia Sorkaratum Kalioni Arwang Bongkidokok Araratuma Pan Langke Thela Pen Long Le Kang Lempen Kisung Ki Portuma Pan Pajok Pon Puma Pusi Ning Chepati Rinti Lo Pusi Perang Kyang Nang Chitandun Silunijana Hawar Kachilenga Towar Pi along Therini Pai Crescer Cap Arni Kangsa Minti Miluni Apor Teke Ke Klang Berta Card News Perang Ke Ananterang Pen Berta Nang Pale Silonijan Range Forest Ke Parang Kang Number Ing Nam Pi along Pen Kachilenga Towar Pi Mate National Highway 39 along Teke Ke Klang Sidami Madu Phanta Ke Pasung Ke Pasik Sakla Pusona Berta Ke Avelang Prime Time Berta Mangela Pan Sekang Pan Iglo Lang Ibom Takar News Juna Domi Thangme Kurwang Tu